Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ман. Бародаро, видеои имрӯза дар бораи тарзи пеш бурдани канало видео кунед. Бародаро, видеои имрӯза яъне дар бораи пеш бурдани канали ютуб аз нол. Ман шумода ҳозир одди када мефаҳмонам. Бо диққат гӯш кунед, фақат якта лайк шава ва дар канал обуна шавед. Нигоҳ кунед бародаро. Канал фарқ надора, канала мехари, канала саздават мекунӣ, фарқ надора. Канал бояд ки дорои 1000 подписчик дошта боша, якум очирад. Канал бояд 1000 подписчик дошта боша. Майлиш хай намеравем канал 10 та подписчик дора, 20 та подписчик дора. Шумо ҳаракат кунед ки видеои дуздӣ напартоед. Яъне видеоро ягон ҷо скачат карда, ягон кас роид карда не. Фақат видеои худтон напартоед. Мисли ман ина худам сиёнка мекунам, худам видеои худмай, касе мара жалоб зада наметавонад. Ё ки авторский прав надора. Видеоро худтон сиёнка кунед, худтон монтаж карда, ха кадоми монтаж кунаша партоед ва соати YouTube ҷамъ кунед. Аммо пеш аз соати YouTube ҷамъ кардан, аввал шумо ҳаракат кунед ки подписчиктон 1000 боло бошад. Яъне каналое ки 1000 подписчик доред, шумо фақат метавонед ки соат ҷамъ кунед, подписчик худаш мебиёяд. Нафароне ки каналтон подписчикош пастае, соатотон баландае, шумо масалан 50 дар 50 агар шумо дар 12 моҳ каналтон 1000 подписчик натонед, соатое ки яксолашидагиёш сухтаанд мегирад. Ана барои ҳамун аввал бояд чӣ кор кард? Аввал бояд канали ё ки 1000 подписчика мегирӣ, ё ки канали 800 700 боша ки тезтарак канал 1000 шавад. Агар кадомида канали 1000 подписчика дар кора, анами рақамода занг бизанед. мо шумода каналои 1000 подписчик, 2000 подписчик, 3000, 4000, 5000 то 80000 подписчика каналоро дорем. Баъдан соатота ки ҷамъ кардӣ, значит канали ту тайёрай барои заявкаи монетизация равон кардан. Яъне чӣ кор кардан кор? Ами YouTube ҷои настройка дора ки медрои адреси хоната пур мекунӣ, якум шаг, дуюм шаг, сеюм шаг. Аммо бояд ки бидонӣ ки чӣ хел пур мекунӣ, чӣ бояд бинависӣ, ҳамеёро медонӣ. Агар ки шахсоне ки ҳамеёро намедонанд, бозам ҳами рақамода занг мезанед, мо кори шуморо буд кардан метем. Баъдан вақте ки заявка рӯй кардӣ, муддати 3 рӯз, 2 рӯз, 1 ҳафта ҳамехеда канали ту ответ мебиёяд ки масалан агар ки қоидаи YouTube риоя карда бошӣ, монетизация ту гирон мешавад. Аммо агар қоидаи YouTube риоя накарда бошӣ, шаки дуюми ту отменит мешавад. Барои ин чӣ кор кардан дар кор ки шаки дуюм отменит нашавад? Яъне бояд ки видеои дуздӣ надошта бошӣ, музикаи авторскӣ надошта бошӣ, канали ту ҳатман ки гирон мешавад. баъде ки монетизация гирон шид, бародаро, шумо бозам ҳаракат мекунед, видеоҳо мепартоед ки канали шумо тезтар $8, $10, $12 сум кор кунад. вақте ки канали шумо ҳамин сума кор кард, ай Америка пин код отправит мешавад. агар ки ҳамин сума кор накард, канали шумо задешка мешавад, ҳамин хеле дуруст дароз рафтаан мегирад то муддате ки каналат активниш баланд шавиданав ва ҳамин сума кор карданав. аммо роҳош ҳаст ки ҳамин корора мекунӣ, тезтар мебиёяд. роҳош чӣ? Масалан ман дар канали худам вақте ки заявка рӯй кардам, канали ман активниш сус буд, сума кор намекард. 1 сент, 5 сент, 10 сент кор мекард. ман дар суперчаташ 1500 рублея задам. 1500 рублея задам, яъне 1500 рублея ки задам ки боши, ҳамун пул дар худат бо мебиёяд. барое ки ин пул меравад дар мо AdSense бо пага меояд, ба карта худат мегириш, яъне пулат намесӯзад. мо дар AdSense 1500 рублея задем, дар суперчат пинкоди мо отправен шид баъди 3 рӯз. ту муддати 1 моҳ ман пинкоди канал ма гирифтам. шумо ҳам метавонед ки ҳамин корро такрор кунед. яъне агар каналтон ҳамин суморо ки кор накард, худтон пул мезанед, бо ҳамин пул канали худтонда меояд, бо ба карта мегиред шуд. пинкод ки отправит шуд, муддати 1 моҳ интизор мешавед, пинкода мегиред ва пинкода гирифта активировать мекунед канала. канала активировать карден, канали шумо мешавад канали пинкоддор. барои мо бародаро, канал ҳастай пинкод дора, канал ҳастай пинкод надора. яъне канал ҳастай сум кор мекунад, пинкод надора, сумуш ҷамъ мешавад. канал ҳаст ки пинкод дора,
کار میکنه $100 زیاد شه $100 کشید گرفتن میگیره زیاد هم شده باشه مثلا $110 هم باشه $110 میگیره فقط سومی $100 پایان شده نمیگیره بعدن ای ماه دیگه که کار کرد دبلش خوش کرده بعدن میگیره انا برادر اینا میگن کانالی مانتیزاسیا کدام میده ویدیوی ما معقول شده باشه یک تا لایک شوه و در کانال ما حتما подписаться کنین بعدن درباره چیزاش گپ میزنیم وقتی که پین کد اکتیویت کردین برادر ایدومی налоговый میشویم налогش چیست از شما میفهمونم کدام اگر که در کانال ما ابونه نشده باشه یعنی подписка نباشه بجخن подписка و در کانال ما ای ویدیوهای ما یعنی گفتنیم که آینده با خبر شین که در آینده چی ویدیو میبروید بعدن درباره налог برادر گوش کنید налог ایده یگام جای ترس واهمه نداره налог یعنی که تو $100 که کار کردی امی $100 میگیری به شرطی که налоги تو پر کردگی باشه اگر که налоги تو پر نکردگی هم باشه میشوه پول میگیری اما $100 نمیگیری و 30% یوتیوب میگیره تو میگیری $70 برای این یک کاری آسان نکرد налоги ویرا اینا میره خمود زنگ میزنین налоги شما رو ما پر میکنیم налогтона тамом یک بار налог پر کرده میشه برادر یک بار پین کد قبول کرده میشه تمام دیگه اینجا вообще نمیدروید کاردار نمیشه این کار ناستروی کجدا با این با می خاطر تمام محکم налог نمیگی دیگه مانتیزاسیا نمیگی پین کد نمیگی اینا رو دیگه تمام یک بار подтверждать میکنی تمام شما فقط ایدمی ویدیو میشوین مونتاژ پیشروی هایهوی کاروچی سوما کار کنین در یوتیوب زندگیتون تغییر بدین در همه حیات بعدن برادر налога که پر کردیم تمام بخو بگرد کانال دا ویدیوی دوزینه پرتو یکی ویدیوی دوزیرم که فردی کساک کساک ببر خوشکو پاسک بلانک پیش بیار دور بر مونتاژ کی یوتیوب نقپته برادر یکی باشد یوتیوب قپید جوش دا کانال میگم جوش دا ویدیو را удалить کنین برادر وقتی که ویدیو میپرتوین ویدیو را закрытый доступ بپرتوین ویدیو که گذشت میدونیم خروم تماشا میکنیم کدی ویدیو را یگم жалоба ягон чи дора надора 50 ба 50 надора яке ҳаста ки видеои кадомеро гирифтагӣ боши 50 ба 50 дорада яъне зард нишон метиҳад ними пул вайда мерава канали вайда мера нимаш барои ҳам умра эҳтиёт бошед ки пулуш фақат хитонда биёяд хай бародаро гап бисёре дар бораи ютуб агар ки шумо дар интерес набоша комментарияда бинависед ки дар бораи киҷо шумо видео кунам шумо дар видео мекунам баъдан лайк бимонед подписаться کنین در کانال این رقم‌های ما برای سوالو یا که کانال تیار اگر که در کار باشه همین کارا را که بگوی نکنم کانال تیار هم دارم یعنی کانال 1300 подписчик دارم монетизацияш گیرانه همش قاعده میکرده فقط میگیری و میخوری میگردی لایک подписаться فراموش نمیکنین برادرها انتظار میشیم ویدیوی آینده را باقی خداوند همتون نگهبان باشه خانه آباد و سربلند باشه